Kublai ni fibro kane kalau ngajim tip nam ta gitu yu kwa ban leje simanta ka goti half marathon kaman long ka Arab Saudi mata banai te lala kwa ban lej sa register kadai ka link an buah pa description ke online hab siuro online te hakane ka goti half marathon dan art lagi jingilak mare ka we ke 2 km bar ka we ka ar 4 km te haka 2 km kadai free bar hak awe ar 4 km ka ban siu pisah te ka tarik ban yelek kai kadai Arab Saudi te hangne lapani baka total price kare 1.5 lakh bat kinshim hadu bafra position ka register online ka jakasa aro kin ai pinhaban pendap hapo ka klik hapo for registration te ngi gibaya lai lang nangne ngi klik be hapo IIT Guwahati te lara pikwa bani lai lang rangkat bat ngi hakajuk ka jaka kanang bani kendulang superlog te para kasi klik IIT Guwahati kenapa IIT Guwahati ya salang ko jaka kin biang ka jaka sa ngihaban siu mdai ban yo free ngihaban siu mat ka bam ro ngihaban siu te na kata ka jaka sa ha jaka mare pedai kin biang kali te ngihaban poi hang te hak ar fly tarik ngihaban lekno ban yo ibib number phaban pendap shwa registration la pendap ban yo confirmation nam ta email te kat sapai yang tu ka website hi ki detail baro gil ai nomor phone ru don te la pidon jing ai sa phone hang tu hi ban kali ki jing e ba phi pemsutu ane phi kwa ban tip bahasa klik sa phone nang tu nomor nang tu hi te lada phim nang man pendap lane pidon jing e sa komen hapo komen dengan nyarap kat bala e ban pen matai phi kumno ban le kumno ban pendap te lada phi kwa ban le lang te sa komen ngini kandu lang ka apply tarik ni le lang ka pon pat tip kan no jing le te ngin le ka apply tarik mar mi hapoi ban le chate ka apply tarik ngin mi na chalong ban le sim bibit number te Arab Saudi kade ke jinga mare amen step te nada phi kwa ban register hi kaling alan bu hang tu te la don jinga sa komen tanggine jing tip kulejuan